атасыз эмесин. Хан деп койчу беле? Iya. Канды катып атасызбы? Жоқ, атқан жоқ мына. Атканда тартпайсың. Бар бол рай качкыра мындай. Ана чыгына, яна бу чыгы. Ана ичке түшөң, сен тарт. Видео камерага түшөйүн атаң, муну чечей. Ами аялдын Молодец. Азырай, мен ичке түшөм, ошондо тартай бела. Кот. Чыктым отурму? At da gel. At. Çıkma otur. İşte otur. İşte yaraydı. Ben bağlarım araştırma soruyorum içine girdim. Yok yavaş bak. Ben şeyini sırtına başına araştırma. Bravo. Yürü haydi la yürü. Bek hayal istek. Dibaş bek gördüm. Var mı yaptın mı lan? Oturma. Yok. Молодец. Hayır yaptın. Tartma dostum da yavaş tart. Dostum da kendi fazla yaptılar. Tamam, yine kendi koyalım. Zilan başlar koyuyorsunlar. Bak şimdi. Hey. Bu da gep bırak. Oldu. İşte oynayalım. Çiğne sıkı. Gel başına bana. Gel, bana oturmasın oynayalım. Gel. Sana şu. Dur hey. Ja. Kuşlarımday, gökündey, bulutumday, sularımday, canımday, kırçın kurak akıp gidip ömürgö, akıp çıkap, akkan nuru жаңырбай, көк деңизге бойын ұрған бұлақтай, көчөт жылдар көңілге жол қалтырып, жар боорунда жалғыз тұрған улақтай, жан тыпырайт ошол жолго талпынып, аккан жаштын ак ага бет шашылып, толкун артын толкун деп миң кат бар, аккан сайын бышып кайнап жанчылып, аккан өмүр алтын жалуу ыр жазган, аваздалат ошол ырда кайрыгы, төрт дүйнөнүн череп билгиз өз наркы, аккан жаштын ак ага бет чамынын, көп үмүт бар, көкпек бар салада, миң жылдап аккан ошол жаныңдын, келем калбай, бир калса алама. Айыл бул кыргыз дүйнөсүнүн уюткусу, борбору. Илгери Жолон Мамытов ушул кайтып кетилектердин жыйналышта бир чогуу ыры окушуп, ушундай турган жерде айтты эле ушул кыргыздын борбору айыл. Чашылып жаткан ак маржан айылдар ошондон келип кыргыз журту куралатты. Ошол Алтөрөн Алатоонун ичинде топташтай чачылган ак-пак журт айылдарыбыздан кыргыз уруху куралган. Ошол айылдан кыргыз урухунун мынакей курч кылычтай 40-тын кырында турабыз, мына жерде чогулуп отургандар. Ошол айылдаштарыбыздын маңдайына келип, ошол айылдын мөрөйкү бийлиги айылдын ушул журту ушундай салт жасаган экен, ошол салтты улайлы деп келдик. Көркү yüzүбүздү коштоп, жакшылыгыбызды алдыңыздарга жаялы деп келдик. Аны менен кошо өз бир тууган айылдаштарыбыз менен жаңы жыл алдында канагат алып,
çoğulup oturabız. Kelatkan жаңы жыл Катардагы эле баягы байрамдарда элес экен. Эски кылым, эки кылым тогошуп, мына адамзат пендеси мына үчөө биз артист болбосок дагы ушул өзүбүздүн өнөрүбүздү ушу алдыңарга жайып, ыргесебиздин буга чейин кулланган ыргесенин кесегин алып, адамдын жан дүйнөсүнүн Кашман айынын чырагы болгон өр журтуна кесек берүүгө уруксат этиңиздер. Анда бүгүн мына ишемби күн экен, 6-күн деп коет го орустарча айтканда. Мына биздин тең-туштарыбыздын башы, мына уюштуруучуларыбыздын кашы, мына биздин досубуз кыйбас Тотке, ушул өзүң бир ого өрүп берилсе, Ырыспайдын бери 6-күнү кечинде деген бир бар, ушуну бир чозуп бербейсиң. Men uşul ırgeseni karındaşım Tursun'a sınıp koysam. Evet, mağa tüye tıkılaçı. Ушул Тотуке байкемдин ыргесесине жооп болуп, өрүк зарга деген ырды аткарып берейин.
рахмат. Эмесе ушул ыргесемди Бокинге сунуп коеюн, аяшым. Рахмат. Эми урматтуу айылдаштар, баарыбыз мына улуу кичиде жакшынакай ушундай бир айылдын бир мероприятиясына күбө болуп атабыз. Бул жерден мен баса белгилеп айтып коюшум керек. Ушул айыл өкмөтүнүн ушундай жакшынакай идеясы, жакшынакай мындай бир алып баруучулук, жакшынакай мындай иштери ушул бизге түрткү болуп, монтип муундан муунга мына 56-чылар берди, 57-чилер берди, 58-чилер мынтип биз дагы өзүбүздүн эмебизди, жообузду берип ушинтип келатабыз. Анан биринчиден ушул айыл өкмөтүнүн ушул кылган чоң иштерине рахмат. Биз абдан ыраазыбыз. Потому что ушундун ыргесесине жооп кылып, Асанкалы Керимбаевдин кайдасың сен деген ыры менен жооп кылып койгонго уруксат этиңиздер. Репетициясы жоқ ана ушинтип ырдап койду. Шам алсаңыздар, қол чағап қойыңыздар. Бұл киши қаншалық көп қол чапсаңыздар, отыр. Сырдадым көлдің еркесі, азыр өзің жүрегің сесі. Ұчып болып ойнап жүргенде, атырған алыс кетпекші. Акчарбағым алыс 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 кетпекші.
Kırgeseni Ayaş'ın Aktürk'ü bir koyun. Canımdan öpsün cılmayıp, Jalkarayıverim kucayıp, İşteki sırdı aytalı bay, Jürüsün açık imdayıp, İşteki sırdı aytalı bay, Jürüsün açık imdayıp. Üzüldü yaşı körümün gözü, Oylunur ele tamatar, Oylurum seni samatar. Cılkın sayını cılk edip, Yaşlığım ötüp aratar. Cılkın sayın cılk edip, Yaşlığım ötüp aratar. Cılkın sayın cılk edip, Yaşlığım ötüp aratar. İki tağlırsın kayvaydıra, elinde dursun saylaydır. Elimden alırsın geçsem, her bayımda ırgaydır. Yaşta çalın çağımda, oynap köle çalında, Tağdır olsa hala soğuk, tağdırlaşsın tarımba. Tarımba, tarımba, görüş kötü sarımba.
bala, geçen gün ile bala elek, bugün bizim maldarız birge surgunga jarap kalıptır. Uakt degen zımır kuş degen uşul eken. Bugün kılın toğuşkon жаңы жылda ушул Семет Бейшекеевдин Дүзгүн өшірген ырын сіздерге арнап қойға рұқсат етіңіздер. Сапырылған сары жалбыра саналарға мені азғыра терезеңе келіп тегілсем ай үнсіз дарақ текте жалдыра жаш жүрегім неден жаңылды көңіл құшым кімге алдырды Şırtınbay tövületay gözlerinden жаған жаңғырыбым Gözlerinden жаған ey gözlerinden жаған Gözlerinden жаған жаңғырыбым Ойлам бөліңгі Тегелене борчап қойындар ай Bayramga sılıp koyun. Bastan apa kuangan ay sarı sarı saksarı Bastan apa kuangan ay sarı sarı saksarı Ay sarı sarı barı жоқ kodarı Az koyuştu sarı деп ай болсын бізге дарыз Тантан тунтан басасың топто десе қачасың Қырқып күліп шашасың ай шашы қайда барасың Қырқып күліп шашасың ай шашы қайда барасың Ай сарығыз сарығыз бары жоқ қодарығыз Ат қойышты сары деп ай болсын бізге дарыз Hazır. Toğlar derdim ben cevap vereyim.
Kırıkka yetkirmey barayattı. Dağlar dağlarında gömrel öttüm. Çıkma geldim, benim uğramıştan inde getken. Altın döktü yanıma bir bulcu, aşkım cıttayın şuna bitten. Aşkım cıttayın şuna bitten. Ben öyle şimdi şarkıda koyuyorum. Sevime gitme, boşta veren işte. Jüri eski oyuncular, ben tutmuşum. Normal olsun. Seçersen. Başka onu sen alasın, bir dakika. Hemen, Avram Şartlı Mumbay'ın Mahavat degendir bundan. Jirgalaga mayram kuniga to'g'ri Sen ne otur? Bak. Sakal siyahtan da görünmüyor kadar. Anda uşulur gidelim. Ayşımızı koy.
Anasının gezegin. Biz жақсы көріп кеттік де. Сезіміңе бөленіп, сені сүйіп түгеліп, бір сабақтың гүліндей бірге өмір сүрелік, бір сабақтың гүліндей бірге өмір сүрелік, бір сабақтың гүліндей бірге өмір сүрелік, бір сабақтың гүліндей бірге өмір сүрелік. Азыр чөкем тепилесиңер кандай айырда. Бул киши катыратат. Кишиде тынчыраак отуруп анан көбүрөөк кол чапып коет, болжулдуп алды. Азыр абдан тынч отурсаңар, жакшыртап берет чөкем. Катылмактабайдың го Жылышбек. Эми ушул эмеден мен пайдаланып ушу барыңыздар кылып угузчу бир сөз деген сөздү ырдап берейин. Gülünü bizi daldala, üstü talmada, bozduğun gibi sözündü, kolundu koyun karmalap, karmalap. Süzülü diktip karasan, sürdüğünü sözdün adaşan. Engeli açık can elim, en üçün mintip baratam, baratam. Hareket kılıp gündele, aytayım desem bir deme. Negedir jürek jaltanat, jursek da dayım bir gele, bir gele. Uşintip kıynay berebi, usun jep alın tattırıp, uğuşu bir söz degemi, degemi. Usun jep alın tattırıp, uğuşu bir söz degemi, degemi. Чорлай ашылдырып, кіргетесіне жуық қылып, гүлдер күнгі арзу айтып ашылады деген дырдап береді. Бар тарабым bir қанат тенжетанып, ажырайған көздеріме сұқтанып, бақытымдай мен ұзайым сен естен, басқаның бар
Bir başçımız az qanday qılarını görəsiniz. Maestro da bizden özümüzden gözlüğümüz. Kobalda tinç oturmaçı. Hazır öyle bir tatar. Hey, atan görüp joldaş ballar şunu öğret tamaşalarçı. Yemi bunday. Rahmat, çok hoş etip. Jaman bolsa da жақсы qila ber. Onu götür. Demeli, o biz sürülerge qarataydı. O biz tarafıyla olacağına sizler olacak etesizler. Olda köp dursanızlar, artist olursanız şu to'la oluşuna olur. Mattu tuanda. Tangur usul kulsa üstünmelem. Şundan çoğ oynadım. Mektebim birinci olçu, kulubum ikinci olçu. Dalaydı gördük, dalayı benim ettik. Yaşlığımız şöyle öttü, mektep menen paralelini öttü. Bu жерде Залқар Рыспайырдап кеткен. Bu жерде Залқар тиги эстебес тушунал баары ырдап кеткен. Сахнага чыгып ырдап отурмун. Анан азыр томундан өтүп чөмүлөс. Кызык экен. Эй, болар байкабайларды башты. Демек. Рыспаевди кадыртын мына 12-январь туулган күнү болот. Рыспаевич өзү өтүп кетти дүйнөдөн. Залкар эле. Ушуну оркестр менен ырдап кеткен. Мен ошол кишинин немеси менен чоңоюп калыптырмын. Тарбиясы мененчи. Акынбай экемдин Рыспайдын тарбиясы менен чоңоюп калган киши экен. Ошол кишинин эми ырдап берейин. Жакса жактырыла, жакпаса телефон чакпагыл. Эмне? Aşırı Paykem'de çıkıp geliyotkan uşul bayağı Irıspaydın, Aksubaydın, uşlar men çoğalgan baldırdı. Bizende Kerim Alıbaykem turaptım, Irıspaydın birinci bakılığın egi. Mına, barış, tanıdığını görün. Özün teң şu. Emi, gözümden naçar görüt. Ança artist bolmaganda kızık eken.
Ne koydun? Evi da Hristiyan davrında bir entango. Ben o şu Hristiyan'ın böyle kişilerinde de var. Neyiz? Sonra görülüşen mesela. Men bu şimdi ilgari Manas'ta ayınlar çorolor degen bar eken. A çoronuku kakras ayın mı bolot kay.
Çok güzelsin. Kırk gezeni sunsam ben sana, 40 gezege qanday cevap qaytarasiz? Vay rahmat. Ne dedi? Ben neler cesaret kapatısam baktım. Bek beni nasıl cesaret Bek'e cevap kılıp ben hazır daha bir kişimiz var bize de. Hazır жақсы da dokşat, o kişiye bir 4 kupletlerim var, o çok bireydi, anandır da bireydi. Eğer Züri, Haydi sağınğanda bir gelip kalganda jasmilede gelip Can kurgu dedi de bu şun men
Bukege mından bir 4-5 yıl murda жазылган ырды. Анан бир эмес 2 газетага чыгып кетти. Ошону азыр бир азыр иштетип койсом, ана бул киши бизди кандай жөнөтөөрүн көрөбүз. Жаңгур бу. Көңүлүмдөн көчкү көчкөн убакта көкүрөгүм төрт тирөөчүн кулатса, айылдагы досторумдун ичинен айтып барам бар муңумду Муратка. Каттагандан калам алын суратып, жыл-жылт коёт, өмүрдөн бир кырашып, барам деймин, жылы бою бара албайм, барар адык, 3 гана саат арадык. Кол бошосо алдартыма карабай, канат кагам айдым беттеп сабалай, кетмен колду гермируттуу жаңгурбум, тосуп алат токтоо сүйүлөп агамдай. Күмүш айдын нурун жууган таң алды, алтын жалдуу күндүн арты караңгы, тоо томкорор демөөр экен демиңе, айтаарың бар болсо жакшың жаманды. Айтып бойлоп бассак талаңы, жердин үстү жашып калган темирдей, тууган айыл көркү көзгө аялуу, жакшы жоолук салынбаган келиндей. Айтып айткан сайын сөз кызып, төгүп бүтпөй сагынычты санааны, кайтаарында жанга тирек көз кызык, кол булгаган тең тушумдун карааны. Арфанын алатоосуна мен Hormatly aydaşlar, bu Жолдошбек өзү bir çeti akın, bir çeti bizden kompozitorubuz. Anam şunday ayınlarına jakşınakay bir ır çıkarıp koygan, özü bayağı скромный жигит, emetken жок, таздаган жок, ошону биз аткарып коелу. Кана кел. Sözü Жолдошбек Залыкбековтігі, оны Аласкаров, Қуанышбек Аласкаровтігі. Sözü dağı, ırı dağı, uşul emez Zalkardığı. Скромный шейтрада bizim Жолдошбек'imiz.
Emесе мындай туугандар. Чынды айтканда бу Зарлык Беркин Жолдошбек баягы кара койчу байкендени баласы. Ошол киши мына кичинекей кезинде, мен кичинекей эмес, 23 күнү, 23-22 жаштагы ыры чагып коюптур. Ошону оңдоп түстө биз ыргып койгонбуз. Жөлүнө чыгарып койгон. А биз ыргып салдык. Анан ырдап жүрөбүз. Анан ырдап коебуз. Ушундай чоң аудитория тиги буга эметелек. Çok ırımlar diyebilirim. Klaslar. Klaslaşlar. Ben çektim şunu, ırdak şunu. Da, başla. Arkadaşlarımız, tuğanlarımız, ağalarımız, cicelerimiz, bayağı baştalgan nerseden kütkölü bolat deydi. Ar nersenin ayağı bolat eken, jamanыбызды жашырып, жакшыбызды көтөрүп, bu жерде баягы мөр аялалы деген нерсе жок. Замандын өзүнүн ыраңы деп отура берсек, андан баягы чөккөн баанай, чөккөн баягы мана ниет деп коет го, ушул өзүбүз көтөрбөсөк эч ким көтөрбөйт экен. Ушул айыл журтубуз менен аман болуп, эсен болуп, эстешип, барып келишип, ушул бизди ушундай кылып койгон талантсага рахмат ушул.
айырбашчы дегенде көп нерсе чечилет экен. Ушул аксакалдарды, көксакалдарды чогултуп, монтип, балдарга чейин ушундай эми азбы көппү болгон артисттигибизди көрсөттүк. Жана шаардан келатсак Кошкорду карай базарга кетип атышканмын дейм. Бирөө жарымдар кетип атыптыр, анда тиги чор айтып атпайбы? Ой, булар артист көрөйүн деген немелер эмес го деп. Анан кийин азыр ушу эл толтуруп алып мындай аншлаг деп коет го, орустар айтканда. Эми ушул ар нерсенин аягы болуп атат. Биз да жанатан бери ушул болгон салтанатыбызды тамамдадык ошо. Эми биздин артыбызда дагы мына киреп жиреп келаткан, кошо карышып келаткан, почерк деп айтканда, кошо карышып келаткан, жеңил оорубузду колдон алышып, анан тең колбой өсүп, өбүшүп келаткан ийди тең түш инилерибиз бар артыбызда. Эми ушул аганы көрүп ин өсөт дейт. Эми ушул биздин артыбыздагы ушул 59-жылкы, 76-жылкы бүткөн балдарга бербесек кимге беребиз? Мына булар тең жардап карап турушат бар. Булар кандай болду экен, эми биз кандай кылар экенбиз деп. Баягы алдыңкы көчтү көрүп арты түзөлөт дейт. Эмесе ушул биздин бул касиеттүү бир кесебизди алганга бир чыгып койсоңуздар. Kızlar.